सुरजित देउरिया इन्डोनेसियाव जालांनाय फेशन श' मिस्टार एशिया वर्ल्ड वाइड इउनिभार्स 2023 बादायलायनायाव देरहासार जानो हादों। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया मोनसे गोजोनथाव खौरांखौ फोरमायनो सिगांदों। बाक्सायाव सासे लाइमोना एसियानि गेजेरावनो फेशन श' बादायलायनायाव बान्था आवग्रिनो हादों। नंगौ, आथिखालाव बर' हारिनिफ्रायबो गोबां लाइमोनफ्रा गोबां नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल बादायलायनायफोराव बाहागो लानानै देरहासार जानो हादों। बेनिनो मोनसे बिदिन्थि बाक्सा जिल्लानि सुरजित देउरिनि। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मेदाघाट गेरुवाफारा गामिनि अशक देउरि आरो अनिमा देउरिनि फिसाज्ला सुरजित देउरिया थांनाय जानुवारि दाननि 14 खालाराव इन्डोनेसियानि बालियाव जालांनाय मिस्टार एशिया वर्ल्ड वाइड इउनिभार्स 2023 मायथाइनि फेशन श' दिन्थिफुंनाय बादायलायनायाव सेथि मासिखौ आवग्रिनो हानानै गोग्गानाय लाबोनो हादों। भारत हादरजों लोगोसे एसिया हादरमानिनो गुबुन गुबुन हादरनि फेशन श' दिन्थिग्रा बादायारिफ्रा बाहागो लानाय बे बादायलायनायाव सुरजित देउरि मिस्टार एशिया वर्ल्ड वाइड इउनिभार्स 2023 बान्थाखौ आवथायनो हायो। बेनि सिगां बिथाङा फेशन विजार ग्रेन्ड इभेन्ट 2022 मिस्टार बर्मा मिस्टार बाक्सा फेशन श' दिन्थिनायावबो बान्था आवथायनो हादोंमोन। सुरजित देउरिया मिस्टार एशिया वर्ल्ड वाइड इउनिभार्स बान्थाखौ मोननो हानानै गावनि गोसोनि गोजोननायखौ फोरमायनानै बुङोदि थारैनो मानसिया नाजानाय थायोब्ला जाथावै जेबो थानो हाया। बेनो आंनि सिमांमोन, बियो दिनै जाफुंसारबाय होननानै फोरमायो। नमस्कार, मोर नाम सुरजित देउरि আৰু মই যিবা প্ৰাইজ এচিভমেণ্ট আনিব পাৰিছোঁ সেইটো মই ইণ্ডোনেছিয়াত মানে পাৰ্টিচিপেট কৰি পেলাই মানে উইনাৰ হ'ব পাৰিছোঁ। ইণ্ডোনেছিয়া বালিত হৈছিলে, এইটো 15 তাৰিখ হৈছিলে, 15 তাৰিখে জানুৱাৰীত। মানে পাৰ্টিচিপেণ্টছবোৰতো মিনিমাম ক'ব গ'লে ফৰেইন কাণ্ট্ৰিৰো আহিছিলে। ইণ্ডোনেছিয়াৰ আহিছে আৰু আমাৰ আসামৰ পৰা অসমৰ পৰা গৈছিলে আৰু বাক্সাৰ পৰা মই গৈছোঁ অকলে আৰু অসমীয়াও আছিলে আসামৰ পৰা। তেজপুৰ এনেকুৱা টোটেল আসামৰ পৰা আমি 20 জন গৈছোঁ আৰু ফৰেইন কাণ্ট্ৰিৰ পৰা টোটেল 10 জন হৈছে। কেনেকুৱা লাগিছে? এনেতো উইনাৰ হৈ পেলাই নিজকে বহুত মানে খুচি লাগিছে, মানে উইনাৰ হৈ পেলাই। ভৱিষ্যত মানে ফেশ্বনটো লৈ পেলাই মানে সেইটোৱে মোৰ এটা টাৰ্গেট আছিলে আৰু মই মানে এইটো টাৰ্গেটটো মানে ছাকচেছ কৰিব পাৰিছোঁ। সেইটো কাৰণে মই বহুত মানে নিজকে হেপ্পী আৰু। ইয়াৰ আগত মই মডেলিংটো মই ফেশ্বন শ্ব'টো 2019 ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। 2019 পৰা লৈ এইটো মোৰ ডেষ্টিনেশ্যনটো সেইটোৱে আছিলে। 2023 এইটো জাৰ্ণিটো মই মানে ছাকচেছ কৰিব পাৰিলোঁ আৰু আজি। ক'ব গ'লেতো ঘৰৰ ছাপৰ্টটো বহুত আছে। ঘৰৰ ক'ব গ'লে মাৰ পৰাও পাওঁ, দেউতাৰ পৰাও পাওঁ ছাপৰ্টটো। কমপ্লিট ছাপৰ্ট আছে মানে ঘৰৰ পৰা, আৰু এইটো ছাপৰ্টটো থকাৰ কাৰণে মানে আজি মানে সেইটো লেভেললৈ বা সেইটো জাৰ্ণিটো মই মানে ছাকচেছ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু। এই মুহূৰ্তত মই সেইটোৱে ক'ব চাম যে মানে নাথিং ইজ ইম্পচিবল। মানে যোনটো বা কাম কৰা সেইটো মানে আগুৱাই লৈ যাব লাগে, কাৰণ চব কামতে মানে এটা কিবা আহে আৰু কি কয় এইটো মানে নেগেটিভ আহে, বাট সেইটো নেগেটিভটো মানে নোচোৱাকৈ মানে পজিটিভ চাই পেলাই মানে আগুৱাই যাব লাগে মানে। মোৰ ল'ৰাৰ নাম সুৰজিত দেউৰি হয়। সি মানে ইণ্ডোনেছিয়াত মানে ফেশ্বন শ্ব'ৰ কাৰণে মানে গৈছিল আৰু ফেশ্বন শ্ব' কৰিবলৈ। ফেশ্বন শ্ব' কৰাত তাতে মানে 2023 সি মানে কিবাতে গৈছিলে, যাই মানে সি ইণ্ডোনেছিয়াত এনেকুৱা খেলি মানে আজি যেতিয়া আহিলে মানে ভাল লাগিছে আৰু বহুত। মই মানে সেনেকুৱা মানে যেতিয়া আহিব বুলি মানে সপোনত তেনেকৈ দেখা পোৱা নাছিলোঁ আৰু ইমান আদাৰ কাউণ্ট্ৰিত যাই মানে সি যেতিয়া আহিছে সেইটোৰ কাৰণে বহুত মানে ভাল লাগিছে আৰু। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।